Certification for Laravel Exam Prep. Hari ini kita nak jawab satu soalan dari topik database khususnya berkaitan dengan Redis. Soalannya, how do you store a key value pair in Redis using Laravel? Pilihan jawapan Redis add, Redis set, Redis put, Redis save. Kita lihat dulu apa itu Redis. Redis is an open source advanced key value store. It is often referred to as a data structure server since keys can contain strings, hashes, lists, sets and sorted sets. Redis biasa digunakan untuk cache, queue system, message broker. Ia sangat popular untuk membina sistem yang pantas dan scalable. Di dalam dokumentasi Laravel, ada menyatakan you may interact with Redis by calling various methods on the Redis facade. The Redis facade supports dynamics methods, meaning you may call any Redis commands on the facade and the command will be passed directly to Redis. Untuk jawapan soalan ini, kena tahu command Redis. Tetapi ada contoh di dalam documentation untuk mendapatkan data Redis get, dan kita nyatakan key. Untuk menyimpan data, kita gunakan Redis set key value. Maka jawapan yang tepat untuk soalan ini adalah Redis set key value. Nak lebih banyak tips untuk Excel Laravel, jangan lupa like dan subscribe.